L-imħallef ta' dixxindenza Maltija Rosemary Aquilina qed taqla tifħir madwar id-dinja sentenza li tat lil Larry Nassar. Nassar huwa ex-tabib tat-tim Olimpiku Amerikan tal-ġinnastika li ntbagħat 175 sena ħabs wara l-instabħat ta' abbuż sesswali fuq 156 atleta. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2100 months. Aquilina tkun ikkonsidrata bħala difensur tal-vittmi ta' abbuż sesswali li appellatilhom biex ikunu parti minn armata ta' nisa li qed iqumu kontra min jabbuża minnhom. Iddikjarat li hija onorata li sedet tagħti din is-sentenza. As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you. Because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. Waqt li kienet qed tagħti s-sentenza jiddikjarati li biex issir il-ġustizzja hemm bżonn ferm iktar mill-massimu li kienet kostretta ttieħ. Iżda fl-istess waqt qalet lil Nassar li ffirmatlu s-sentenza ta' mewt tiegħu għaliex mhux se jkollu ċans joħroġ mill-ħabs. I just signed your death warrant. I need everyone to be quiet. I self-contempt powers. I told you I'm not nice. I find that you don't get it, that you're a danger. L-imħallef Aquilina spikkat fuq kollox għal mod kif umiljat lil Nassar permezz ta' kliemu stess, iwriet id-diskrepanza bejn l-ammissjoni taħtija tiegħu u l-iskużi li ġab fl-interrogatorju qabel warbet id-dikjarazzjoni tiegħu. Qabel tagħti s-sentenza tagħha Aquilina saħansitra fakret lil kulħadd li hija bint Malti, il-professur irtirat Joseph Nicholas Aquilina. I came to this country stateless. I'm naturalized. My father's Maltese, my mother's German, and I was raised on old country values. Fl-Istati Uniti il-professur Aquilina nata wkoll onur wara li ħadem fil-mediċina għal 50 sena.